yamamo akwaba afe kasebono echiremu enie yansha kasebona sini yenyina mu ewon kran pompure matemo nankra ababato de kasebopono so echiremu sem ejabrane etimiato kolebu medical laboratory edanim ewone ukwada hamache a ewu a ejeyetumedie no enya semkuma kra nankra no echiremu sem emre jane toye no ene wonum account office etimi ahye ebie won so stores ahodo ena afei administration ne so ejato honom ena wonum archive edema laboratory ne so ejato mani nyinata etimi ahye pasa asema esi no ara huye pam na odumja adwuma yekro no ba mane ene wonum ukiremu sei ejana ta honom no na hu ben so benya ejesende adwuma yekro bebire na da free ya regional headquarters afei so aya Accra City National Headquarters aya substations ahodo ko boy na ministries nso ko boy ya mekese no eja no wanom etimi asa no na mpanifo akiremu sei emna ebo ahamachidu mienu epa ho semeduana miensa no ene mpanifo wamode ameja no etimi ko fom kra na omu kirem sei emre eja ne dum ye ne de na abo ahamachi no nan apa ho semedu no mbo ho mode eja yi wanom etimi so ano kra na odumja adwuma yekoni bo amane sei make said the nyade mpa biada etumi praye ewuja na eto honum enda afinzo momade ya gina mo so badwumade nti eye allied sciences eye bede no entimi anhye enda afinzo diabetic eye center no so entimi anhye ena so sa wodo bembe ho nyina na yade momade abo ho ban tini yade gya no ebi etomum na odumja adwuma yekunu bo amane so mugusua eye hwehwema boa made kudenti anam so emegya no eto eye kolebu medical laboratory bede ni ma make say no ede awua ahye ni mapi no wadum hwemba betoja ewo mra bibiada etime ayekrado nsi wensema hodo betoja echiremu se kolebu medical laboratory bede ne jatum ahamachi a ejapade pina mekese ni nyada etime ahye sikanti de asie ni ekaba jahye ne nyade a sana entwaye etetemfikyira hwa eja na eder sa no obi aye hia ne amali bia beka ho no de wo ho ne soso ahye eja sa tom nti we de ene ka de ya de odum jadwuma yeko na se ma modin atimi akoba adwumaden etimi aso jana no ifri se atete pa edin enti bra Facebook no so DLFM 106.9 kofitela da man ti uba video no benya bi ne wahwe bra be se de eja no edere esi ahodo ye zia Ghana kwa ya de se mai de bia na to yenchemasi na japade ye hyekwa ye bompa ye se empenifo behu de esi ya enam so megya itumi to ho no na mboma de apen pumasi be se be ye koye ni mo no ebi entimi ensibe yan koye ni mo kase bonum sika yanto akase ebone so e no mampani John Dramani Mahama abekasa studio biemu se yen sakra ye omo person bra omanyi mu no enya ade aga na ban kwa ebetimi aye no chiema ye private sectors no so omo di omo hujim se ne ebe ye oman ni sikase mu mpuntuo no ebetimi akoso no di nsemwe etuja wa bra omo ye eye opening ceremony edima eye 2025 Ghana European Union ye partnership dialogue no enoko so ewo Ministry of Foreign Affairs eye endrabna aye homo bobo so meni de to so ye dunso ewo mfimpi mienu ni aduonunum ni mu ana mampani John Dramani Mahama ede ani sokese ede ma ye European Union fo ne se omabomade ano matimi ata oman Ghana echi no maboa yen ewo mpuntu omopese embra eye oman yi mu na we no di tudwa na oche mu se ya de omohwa se ye Ghana ni EU fo no ebebomade atimi aka bom se ne ebe ye ba sectors bitisa great business eye pharmaceutical and health any energy na impuntu onso no ebetimi aba honom no chema ye omo kabie wom ni omo hyemra nso ewom no omo mamode an omo nka omo humbom se ne be ye ombebo na omo di sika nso be hye adwumadi ompese omo ndinim se ne be ya partnership nso no ebetimi akoso ye nti osre eye private sectors nso mamode an na omo fa omo honje oman sika sem ni mu se ne be ya ensakra ye omo pese mbra oman nim no ebetimi aba. The government alone cannot lead Ghana's transformation. A thriving private sector is indispensable in this effort. To that end, we are implementing a unified licensing regime to reduce the regulatory bottlenecks and a national structured public-private dialogue framework to ensure that business voices are systematically incorporated into all national policy. Additionally, introducing a regulatory impact assessment (RIA) regime marks a new phase in policymaking, anchoring decisions in data, ensuring predictability, and improving Ghana's
its competitiveness in the global market. We therefore welcome EU businesses and investors to participate in this transformative journey, especially as we revise the Ghana Investment Promotion Center Act to promote joint ventures and deeper technology transfer. Ghana aims to become a regional hub for sustainable agribusiness, value addition, manufacturing, and digital innovation, where European expertise and capital are invaluable. On migration, governance, and labor mobility, our partnership on migration continues to be exemplary. The ATUU project, launched in March 2025 with EU support, underscores our joint effort to make migration safe, humane, and development-oriented. We're enhancing reintegration services, data systems, and community resilience through the National Coordinating Mechanism and establishing a national referral platform. Eni ya uti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantu akasebon so yenyira mwe won kran pompone matemum. Na make say no ema hima omo waka bopre matemo ana afenso akofo hima akasa echire mu sei wonom etai enka bopre matemo hene ken taki teko twirua otasumienu echipa efiriso no ana makwaso no emanama no kwan sei otimitura kwanwa so na onye ohene efama nkran pompone matemum. Na ndo da omade ya friends ensem twirafo nhyiamu ena nipa odi omanim ebo amane edema ema himai eye na lamle ajaku drama otosumienu ena afinso eye lawle eye dwama omo kasaye ena wane mu kire mu sei Kentucky teko twira otosumienu no emra kwanso na ma himfo mo kra bopre matemu agina tumpre ko pesa onye ga parliamentive ontra kwanwa so ema adwumaden na omwa na himfo nso emra ebo omo ho ban a oman Ghana mra hunu metire eye chieftaincy eye act 1992 no ema ho kwan pa omagina tumpre ko pesa no ena yakra bopre matemu eye ohene na wo kasemo ana wo kire mu sei ni adama lache wanu mu kire se papai agine ho de atum sei ono ena ya hene sei otun bo maden abetena enka bopre matemu se ono ema ya hene popa ena wo mu kire se dabi enya no kre wei eye frakatam na eye ni adama lache papai one langas ene di akwetene wo krum hanom one wo na ekwa na eba ene amanyofo ebi ena afisa homambo kori me nam krum hanom a wo maje ne home na asa wo ma yakra wo prematem suafo no oye kra wo prematem ohene wo mu kirem sanya na kura da Ghana fo muturu nyantangu efisa mo tai eye Kentucky teko twira otoso mi necho feso no na mama no kwan sei ontimi enya kra prematem eye wo ne mo hene ema hima ena afinso eye ema kofodom ekasa na mu kirem sei wohwe Kentucky teko twira otoso mienu na omanga na mra ena afinso ahimfomla no ema no kwan pa sei omamade anya ohene emfansom krabopre matai efenso aya na mahinkwa aya ahimfo a wanom wo nungwa ena fitesi na nanom ahimfo ena efenso aya akonfo wolemo ene la eye pa ewulomo nso agene de atumpre kope enti Kentucky twiri otoso mienu ne de onenkuto ne ohene a ye bodin a yanka ntia ne se ono na ye hene ewo krabopre matemu wo masa kasa na wo musa kire musem eye the late eye gamanye na the day eye omanduru a otoso mienu nso ebo ne homaden eka kire eye Kentucky eye true otoso mienu se onunkuto na oyekre eye krabopre matemu hinente no wo mo nyina tanachi amane na amane ahodo mo aye ni nyina pepepe ni senti eba ni senne eye ni adamalache echem so na eye krabopre matemu mahine wone mo chem se na beta banwa so na ho brase ene pepeje tokwa biansi da awa ahimfo mo krabopre matemu dante no efri neko wo mo nyina tanachi na afinso mo kase kirem se obi anka bi efama wo mo ka bi o nyina meta na chefi se ye kase de ini ba ko pa obomaden sefata se wo yan krabopre matemu mahine no ono ene Kentucky twiri atoso mienu emra mo kasa wo de sem sei eto nsantwerefo anim enyumene mu ade pasa no manam we ye nyuma mo friends entrefo nhia mu no
One be kind editor central for and watch no. Ena ema hima for the same say etuja. The Ghana state has long been a beacon of peace and stability, particularly during the reigns of the late King Nhyiraba II and Queen Mother Adwoa Agyei Sikapa. This harmony, however, began to erode during the third year of the reign of King Nhyiraba III. That period saw increasing unrest, marked by acts of vandalism and attacks on palaces and sacred spaces associated with Ghana leaders perceived to be aligned with the then government. The Gamanche and Manya themselves were not spared. Both King Nhyiraba III and Adwoa Agyei I of blessed memory suffered trauma and were airlifted abroad for medical care, a void that triggered instability and deepened conflict in our beloved Ghana state. The situation worsened with the unlawful breach of the Gastool room and the forceful removal of King Nhyiraba III's belongings from the king's palace, allegedly aided by politically misinformed individuals and thugs. This act marked a turning in the erosion of traditional order. It was in this climate that George Taki, now calling himself Adamalache, ascended the throne wrongfully with the backing of land guards, political actors, and security personnel. His claim, however, was immediately challenged by Dr. Kelvin Taki, his own nephew, who had been rightfully nominated and installed as regent in accordance with our Ghana customs. King Taki Tekochuru, our king, is the rightful Gamanche. We, the custodians of Ghana tradition and guardians of its future, make the following unequivocal declarations. 1. His customary installment is beyond dispute. King Taki Tekochuru II was nominated from the legitimate royal bloodline of King Nhyiraba III. He was installed by the recognized Jase, the kingmakers of Accra. Ani a wuti ye ayaba hema fo a wanom ebo adwuma pa. Wana na matena konwa e wonka bepre ntem akache na wote se wo mu kire mo nsem ni kire mu a yanka ntra Ghana fo nyina se ne ye pehene e wonka bepre ntem a de manoma ho kwan se onye ohene wo nkra bepre ntem mu e ye ken Taki Teiko twira otoso emienum na mane boyi ye nsem twreni Haja sweetness ene de ebesom yen endi sika de atodwa no ento mu kire mi se ba kono ni Adamalache ne de one langasfo ana afei politicians ene biu eyi efeni security for ni binom ene hwehwe suma ase epese mo ya ase ombedi hina nanso ombo akra enye adwuma sa baba ahema no nim kasapa o hwe na no ate o ne brofo e de pa me wafa ase ba kono no me chia no waya de na no brofo ehwem pa na ya fi na agro na hwe ase nti no eboboba se de tie bia no ebehu babia susande bodo hono be den ebe 20 sika yenko yenim Yanto akase bone so na school mo from awie school e dey free tertiary institutions be ye eye aduonu mienu eye 3500 as say dey eye mfimpi mienu ne aduonu num ene mfimpi mienu ene aduonu nsia eye national service program no eye ade omasi omokwan so omuntimi enkoye bi esanse eye accreditation na institution ne won bi wo a woni bi sanso na bi die so a expire e wo so omobomodian no mutimi koye hu dwuma ansa na eye school mo fra 3500 no etimi akoye ye omo national service program no na national service authority for the nsema toja HM say eye institutions omuni accreditation o so mbomodian no mo ye nsiesie no mo ne eye Ghana Tertiary Education Commission for etimi ekasasa ne be ya omode nkrata ehia soso ebetimi akọ ansa na omama amofra ne kwan amomo so akwakoye ye omo national service no no mu chiem omama mo ye nefua na duasa omomodian no mo fanya accreditation hu dwuma sa ne be ya emofra no so benya akwanya no etimi akọ no makwakoye ye omo national service no na afi we de ye pin code ba ye 132,000 na afi etwa mu na chese ye 176,000 se so mate so esan accreditation nya de a institutions no ebi ewo bisanso ana ebi de enso etimi expire omo sra mo say o metimi akọ akosie se na be ya bibia betimi akoso ye
the National Service Authority for so some small and medium scale enterprises for crime so mama dia no mo fa mo frani bi no mo meya mo national service e wo honom no mo church o madwuma no mo chie mo so a ebi so ebetimi akoye aboso kan swami magazine ana ye kokompe etimi akono makosua adwuma ni bi so e wo honom sa so no mo dwen ho say ye mo fra be 10,000 de de o mefa military training mu sa ne be ye ba security nsensem ne ade a omonso no ebetimi asua no maboa man Ghana into we ne nsema ye National Service Authority for ede abetudwa tene sika ade na da Facebook no so no Ghana for yesra munhia ye wate DLFM 106.9 enti institutions ahodo no eye schools ahodo no omo information na da Facebook nso ti bra kofi nya botra bokoma me hia se free so no na ye hwe ade kakra na ye hwe institutions na omode na ye say ebi omode na I spied entinya de a enkra na betumanya kwanja nti omo se de ba ko ye the Assemblies of God Institute of Day higher learning mame hwe ade eye no aha nti omo se no ageta enti uko school ho no ma emfa o national service no untumi nye bi nti kofi manenda da so a the spy ne enka ka bi nkire wo mo a ana we say Akim State College hey Eastern region wow so okwawie obawie Akim State College na omo kire mi say wonom accreditation na spy nti wo ba national service onya bi nye enti wo ba no de to atwa anwea hey oh my Ghana kofi san akwa na ye hwese benya da spy ne bia ka ho okay ba konso na mo se den Abiam wow Institute of Technology Abiam Institute of Technology so mo de no I spy more than number 16 nti mo renew a national service mo ma no omo ntimi nye bio ebio nso Bunsu Cocoa College aha so Bunsu Cocoa College nso mo so mo de spy nti obi okọ school ho no ne tu atwi ontimi nya national service kofi anyi fa bio na da ho no ye hwe aha College of the Tropical Agriculture monso so aspy amfa Community University College takrade amfa national service uye bienye ye hey amofre aso be ye kofi san kwa na ye hwe ade Ghana dan Baptist University College monso me de no obakọ ho a ni tiate na fe kofi nya abotre ehwo ne ye Ghana dan Christian dan University College Ghana Christian University College obakọ obi a national service mpenifo se oye bienye ye Agyei accreditation penifo akọ renew aspired and a Institute of Business Management and then journalism mosomo de no anye you aspire obakọ ho no a ontwen kakra national service oye bi emfa IPMC College of Technology nso mosomo de no ayetwam kabia enti obakọ school ho no nso a national service 10 tan oye bia emfa kofi yankwa de hen kwada so Asante Mantemu kwada so Agric College hey zempeni na ngaza mumpekua yenti no ene so aspire obakọ ho no ma anye ye Lakeside University College Ghana mosoma de na amfo anye ye oba ne ntimenya national service ana dai Maranatha Maranatha University College mosoma de na anye ye o obakọ school ho no ma wawie national service odugu bye ontimi nye bi aha kofi asa ana ho ana ekoi Peki College of Education hey obi akosua de ba be national service waga ba be kire ye manade a mama na enye bi ye Parex University College mosome de na amfa mama ne ntimi nko Farmatras Professional College hey Farmatras kaswa ha ye hey omo de akra na enwan adam de ye mofra yi ni asembe ni ana dan Radford University College mosome de na anye yo ana hwanie Rural Development College monso de mama ko su ho na ma wawie nso accreditation on to menya national service School of Hygiene Kolebu monso de na anya ye aspy hey Ghana we hwani Spiritan University College Spiritan University College Spirit ni wo Spirit na anya ye honhom na mfa ene so anya ye asema bafie University College of Agriculture and then Environmental Studies mosoma de mpenifo ase mutume krata yetwem kabia moma ne ntime nya national service wo krum ha we de institution we de omo accreditation ne de omo no odugu baba so omo ni bi kra hey aka Ghana ACE the Professional College of Technology amfa Adwoa University College
of Research and Entrepreneurship anye ye. Cambridge Cambridge International College amfa omuni accreditation ente kwala na kwa nyina boka na Grace College of Health anye ye. College of Day Aisha ananya sa enizo anye ye. Crystal Galaxy College amfa o multimedia we say almost the Ghana Institute of Day Leadership Development Studies accreditation ebi ni ho yo yate na Kwadwo Shema schools na agigigidi ne so pa na eni accreditation no enti se amuni accreditation mbe se mo kira yesen asem we asem ese ye hwe ho asem na ye kan because mafra na kọ awofo na boka e de moma na kọ school na wie na wo school no ni accreditation enti ho adwuma yesen kọ hwe no hwe se school no betime anya accreditation asem mafra na kọ bi just o de ho awontia otu oji school fees uji sika kese untimi nya accreditation na just mafra no nje omo ho obi ba wie university number ka kire say school ni accreditation enti nya de obetimi akwaye national service no wa anya nso a eye mandatory untumi nkwaye adwuma yes untumi nkwaye adwuma enti anize ye ne den na se mofla na boka agu ana se no no e ka ne de wasa omubo tugu mpelifo ne momod o mechirem se school na accreditation no obi akwa mpelifo betimi akwaye nhyehyeye ya makora na atuma nya kwanya because abane sa na akora na dache na abane sa nzam school no mpenimfo ne den na se mpenimfo ne ye wo no na semester ba ko pe school fees ko de ye shop anka se wanya faso abi o mo kan sa de ne mo nya adwene ana sika meboa eno ama ya adwen ye ene sa na ya me wafa ase ne bufu ana mpeso mo bodua no ana meboa ene mo bufu sa na wo se mpeso mo bo empenifo na o manya o madwuma ye no mbo o mudua afensu behu se na school ra na mo so mo agye amanfo sika school ni accreditation ne so no o mo bufu ana nsem se na Ghana fo no eka ye be boni dua me de masama no wo ba no papa de ye be boni dua me de masama no sika sana student na eka awoso mo bodua wo fo ne kranka ho omo ne omabusu apani ne omo so wanum ni na nka ho no mo bodua no sa ati pa school sa kese enti sa pa muni accreditation wo kroma adenti ambasa mo trese ti du fa ha no ma ne ebo we de fa na kasa accreditation pa ne bo den na wofu akotua wo ba wie kwa national service akwa kira ade am ka kire zone accreditation ntontimi say no ane say na amen anka sme besi kroma no ene chief executive officer e be chi bia tum kroma because e ba ne say mo akra sika yenkwa ye nim mo fa asefa buafu kra buafu na onim say endada ena busy nkwala no o mo nyina twa so hwe ni wie enti bibia ye din sa wo ya we me ya we pa na mo fra na kasa na waya company fo bi so akasa na nkomo ne mo de sa no manam yenkwa ya nim na West African Examination Council twanity a ka ne sa waya company fo akasa echirim so mo ni age papa every say ana no ukwada atwa mu na wo twa pepe ni ana mo fa ne hye ase kwatwere bi sin company fo echirim so mo de sa no manam o mamma dwumaden pan so hwe ne bibia kwa kama panto mo de obi ase a ode ne hu hye ma bi sin so hwe ne twere ye no ekokoye krabehwe na ndrada na ye brada ena mafra ne nyina twa so hwe ne wie ya aban schools ene ankwankra schools nyina ne jesa maba e mo bia wie ne so hwe na bibia da din na ndrada e mempevo moden ne santwafo ene head of public affairs oda eye wayek eye adwumako na no eye John Kapi kire mu sem kanse na badwumade papa hwe e man sa hwe twa bibia koye pam o kire mu se ne oba ko mienu bi de entimi ankonka na nya mbomode abo adwumade ma mekese no bibia to den enti so hwe no obi abo no homaden bo aye no omoda mo nyina ase na man so hwe no kwa na we ye pe ena de ye kase bo mbomode ni adusuafo mtete kwa na ye bisem se na so hwe no matwra wie na de na mo hwe animu se de mo twa no bibia be kwa di ma mo so ma hu say yes mo grade ne be papa na mo tirem so di ya munya botre ya twra pam ensa de ba bi na questions ne bi mu aden na se ba homaden abo adwumaden e be so tirem se na emu afo de se de matwra no mo hwe animu se grade mo pere mo se betimi aka ebi kirem se suku aye ne fair choice na obenya na boa e ma awofo ka o mabo no anya kwa mo de nsem sei eto de ye kase bo anim good ya chura we wait fat in French ya je undi se be chance for the school 100% fully 100% pa we made 6 to 15 say if say people na easy komu kra na de mo ye be pa na like unti asio bai we the question here we ti asenti be pan de koyi me jimi di pa si mecha me yikra shakra 11 ana 6 1 se mbako de ba en mi usi metima chiro e na pa so am adum ti mi chiro
Timmy Jim this I'm not doing Timmy Chuck. Say computing and I kakra it's been 7 or 8 every and Arabon. Oh, meaning the mission with me. The papers were okay. I think I'll do well. I think I'll do well. St. Augustine as my first choice, St. Martin, St. Margaret Mary's, and my 6 schools. I don't remember them. Ebi koye bin so na ye din kakra my. Oh, aso me the English na koye pa ma me. Yes, computing in the nyande am hu so kakra. Like so ma train ye o see nim na ba. Ebi anya na obesua na beba. Yes, I and here who's ebi buy na unyani na pepe ebi buy it me Yeah, it was good. Everything was good. Both the math, science. I learned, so I wrote it very well. I can enjoy PSH because I want to be a great person in future. So I want to enjoy PSHs. Oh, Papa, they are true far. You try Papa, no, Papa, so easy pa. It's me try. Papa, and the airful. May 6 months. And I'm first choice. So me did it. Yaku point here. First choice. I must stay. Yeah, me sure. Me GD and I'm timidly try. Thank God you are not working more again. Yeah. I Yamia Dumti. Ne first choice in the Sabekana, so Yamen and my resource nana. And I am a boa resource in the fine. Sika, as 7 and see, Yabotre, na I do see for no bakusu, let me say. About home, I did trap, and I do baby nam quanta, yet to be to Nemono. Immediate as never and some Hanson Yadeva Pantisco, Mossi Yamoy and some immediate as never do baby, I don't know who no. Omutum betchere or no kama. Immediate as natural more commentino, on be chapa. Honestly, the same say, attitude. Exams no, na enshedanya de but you try your best. Yet me try, be a kama. And thanks to the invigilators, almost so boy, the ain't me be so moment. Thanks to the invigilators, almost so boy, the ain't me be so moment so come. Isika, so what me wa fast no? O say dey. Thanks to the invigilators, not just say, hey. I also do baby na nkonta, aya tu bentum no. Ono no school ne the invigilators ne boy pa. Invigilators ne boy papa ma. Obetume kire wo mo kama. Nto wani da nu sum say, said you no atwere bi na invigilators ne so aboa no obetwa. Asem die, edanya ye ho asem beba se yete ya. O say, ho asem beba yete ya. Abofra we on come go fast for no ho. Exams no, na enshedanya de but you try your best. Yet me try, be a kama. And thanks to the invigilators, almost so boy. Thanks to the invigilators, almost so boy. The ain't me be so moment so come. No what's a mine. Abofra we coffee. I am more fast ye. May every more fast phone. That's a way no I no craft for fast you. But imagine the implement Mama invigilators and watch the one. Be hardware. Enti mayini din afiri mi mo fa asiri no mu kakra kakra me de beba me guade a waye oye nyankopon ba won chantro wow ba ne din me afiri mu kakra nsa ante sa ba hampedifo na gwen sika yenkwa yanim na kwadwansa na mekomani woni se abofra bi just o tron so hwe ni wie ye bisa ne se ko so I'm feeling exaggerated na chese hey kasi abana ya official It's official. DLFM 106.9. The one fast for the do much ya hwakuri. There be the biaji etufu. Na we na wanya kasa I'm feeling exaggerated na nim say English no there. Oh, ma. De obenya no benya. Ah, na bende. Go sika yenko yanim. Yanto akase ebone so e na so afo na hwa de sua ho nsem. Our my Ghana mu Haruna Idrisu eden nsema beto technical and vocational education and training for enim so momode ano mo hwe sane be ya mabunu ne so wo man ni betimi anya adwuma ye no de nsem we atudwa wa abro mo ko nhyemude Government Council of the Technical and Vocational Education and Training Services Minister Ibo omode ade nsem to TV for enim so mo sra momode ano mo nya dwumadi ahodo sane be ya bebua mabunu no so no betimi anya adwuma etimi aye ewo man ni mu no chiema nipa bebre na ewo ma adwi mu se
ukosua nsanu dwuma na kyese wabon anase bibi na emom TV fo mmomodin anom hwe se eya adwen ya Ghana fo wo anase nipa bia wo no ombetimi asesa saa adwen na emom ombetro mo se wo nsanu dwuma na nkyese wabom na emom ebia na adoma kyeda Nyankopɔn de ma wo ne so no bebre na no mo ansua na emom omunim ye esansa adoma Nyankopɔn de ma wo no omdi free yefumobu we hono ma onimade pam onim tibone ade ni nyina wansua na emom ya adoma kyede omonko omunina embom se na ebe yo mbekyerekere wom na daachi bi no mo so no betimi anya bibi papa ye na oman Ghana so no eye unemployment amani musu wo man nim emo ebetimi abrase no chema ye Italian government for so ede eye 5 million euros boa ye TV for no se na ebe yo mbema mpuntuo etimi aba oman Ghana mu. Announcing that the Italian government is supporting technical and vocational education in Ghana with 5 million euros. I should assure you that if I'm to recommend beneficiary institutions, you'll be one. Indeed, the first, depending upon what I should receive formal communication on it by the close of this week. But at least we are sure. Now, we need to produce entrepreneurs who can create their own jobs and not depend on the overcrowded public sector of Ghana. That is why today's inauguration, Honorable Chair, is important for us. That you can provide that leverage and that opportunity for young people to be on their own, to realize their potential growth, to become entrepreneurs who can create jobs on their own. Eni ya uti ye ayo swafo na hwa disua ho nsem so ewo man Ghana mu eye Haruna Idrisu. Yantu akase won so yenyira mo ewo MPP osro kokokwama yoku na kache na ndrada enempia yoku no mpanifo kwa asetena na wode nsem etudwa echire mu am yanka nkyira MPP amayoku no mani nyina da Yankopɔ ya adoma opepombo sebe ne da etoso aduasa baako emfempem mienu ne aduonu nsia mu wanom betimi akwakoto aba akopo nipa ba akwada wonom ano akopre tumi so mampeni ede ama MPP amayoku no na mpanifo kyerem sem anamoto mutu ye na yade a wanom National Executive Committee nek no netena se ndrada wamode nsem wei ede tudwa na mara announcement anasa nka bone koso na MP amayoku no wanom otwatwerefo peni ne den ede Justin Frimpong Kodua ka sem na okyerem sem data o ma set na betimi aboa pa na 2028 about MP amayoku no ekwakwa prese wo mbenya omampeni wabedi Ghana so bio no wanom sa etimi ediso ne ka sem na okyerem sem sesi ayekese de ohwe anim so obi ane kondo so no obepa obepre no kotu franka akopre omampeni akonwa awo MPP amayoku ne demo no ekwenya de hono manipa ko betumi akwakotu san mo no ohwe anim se Yankopɔ ya adoma detem da tudwo bia betumi abɔ no ho maden pepepe na pepe ya koso na kasantwini ma bekoso a ebegu mpiama yoku na anim ase na etuatuma twena maboa na Yankopɔ ya adoma opepombo se me de toso eye aduasa baako no omabie kwande ato no biara obetumi pere so owakwaye omampeni edibre ni bi de mpiama yoku no eberifo agene de atum na ho bebia susan ede bode ho no obefo de nsem sei ede tudwa. National Executive Committee and the National Council also received reports from the Amendment Committee chaired by Mr. Frank Davis or Lawyer Frank Davis. And in the words of the committee, they received over 300 proposals from the rank and file sympathizers of our party and friends scheduled to take place in July. The committee also spoke about the time for our presidential primaries. And again, the committee agreed that that decision does not warrant amendment of our constitution. But in light of the spirit and letter of Article 30 of the NPP constitution, that power is closed with National Council to make that decision. And National Council today also made the decision that the date for our presidential primaries is set for January 31st, 2026. That will be the date that we shall hold our presidential primaries. Eni ya wuti ye ayo twetwerefo peni edema MPP osono kokokwame yokuno ne den ede Justin Frimpong Kodua na no achenso ena MPP amayokuno ma wanom wo asante mantemo wanom atete nkibom kwa hodoa
ede bi mo ba mo de friends mtwerefo say yemre na mo nka nsem gu yasum ena mo kire mu sem ade ba kwa tete wo mo pa ne say adenti ena manyoko no kwakoto aba apa oni pase o media manyoko na nimu a na delegate pe na eto aba adenti asabe amanyoko ne so grassroots fo ne bo papa adenti na monsa ne nkwase na obi ankoto bie ubana party madodode na mo cheche sika manipa kuma bia di no makwai nipa o mo pe na amanyoko dodo na mpe eba ne say ha adwenti wo mo ko mo modin asay ensmo do ampanifo kan so mo modin ankyere mo adwen no mo fa adwenkyere ne adwuma no afi we de wo mo kwan na delegate abato no obi antubi se be beboa na amanyoko no emu ade sa no manam ba ewie ya no Odo say ya baba ya wo made biara se party ne be sa de be asole agina na efam no agina no e wo se esoro so de be agina enti de di ka sre pa ye mpani for de be enkabom we ye asumdwe press conference na ye leaders no ye pese obi de be e ka no bom general secretary o de krata bi ba bontin krata ni nie krata ne say omo sre party members nyina esre identifiable groups so omo fa omo submission emra for constitutional amendment yeah, well, you know, identifiable groups leaders. Now, a thought that about petition, about your crata, a Kodru, no matter what name, a common 20 and come there, that I made the near the it is someone here said 2028. The very elections, they are Omuntia. Sir, and your own Quadia, a do general election on Quaqua Day, Cotto, 8 years and penny for, sir, and Nage Naha, that the air can you answer Omuntia, yet more a day to MPP and penny for Nemo say. Do delegate system. Delegate system. Yes, sir. A quay on betting me a fast one. Omu free way be ye no. Omu free. Enti eni a wote ye eye MPP amayoko ni ma. Wani mo asantema ntemu ekuo bi ena mo kire mu say. Sa delegate system na mo nyimfiri wa na mokra. Mo kwan na obia enkoto aba ne be vita se be mpenifo ase. Se wonko awudi a wonko na agya nan. Evita se be se amanyoko na se obia wo mu bidi a eba ne se na ekoto aba de akopɔ mampeni. Nipa onkodi o manima na makochi scam nipa kitu bia kudi na abato nduru ho na mo behu say yes sa na grassroots for no so mo hu hia emu nsam na yede asomu na yankenka adwenkyire ni bi ifise mo fa asefo na yabeta mu say eyi premani abomu no na paga de basa kasebo ne mo de pa o say you see oh very sad pa du ba bia ne mani bi ha na setanto bam kire mu say odi frimalam na dodo abonam na ne say breastfeeding o se na kasebo ne mo de pa mo de pa ya da se ensem bo ha de ba je wa wo kan o party headquarters so ye de ntumi nya ho adwuma me da se master planner junior kentampo na o se kasebo no hwe live we di free kentampo ne mo de papa enti oda ya se na adwuma de ya body aka no je wa wo to aso we nsu free ya shi asap na wo kire mi se wo hwe live e difference awom next filling station ya da se ahofe ya da se na comfort martin wo kire mi se hey Ghana de. In fact, I say you sorry free yenda mo. I say you sorry pa I say you sorry. No hwe life e di free ye Aura Sport. Our shaman great US. Ya da se pa. Ena we nso every zinabu adamu no kire me say, "Hey, na sa school ni awo frɛ wa fa bi wo format fra na sika. Obi se ho asem wo se abofra na me wo fa ase na. O ka kan se me dwetese no ebo ano no. Wa fa bi wo format dia na. Na ni agye ama na. Ade a wa ya ne nye kura. Zinabu adamu se ade a wa ye nye kura. We nka yesi wa ye kura. No kura na wakan ana said ye benefo said ye wani ehu na de waswat na di hu adanse ana anya sa obona ba DLFM 106.9 Kasi aboni ye de asi na musemufo na ye maze mebel atwe se mu de ma ye kofita de ekopie mu o Facebook no so senior technician on duty DJ Zigibi na kankafo na ye mie no edi amejeso atakwade kodwokrum twabe wode hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehun somponi menkra modern so eye Abdul Alhaji Twasinte mene me wafa ase ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden Dum Solevi ye kwe hwan na eba Nana Adwoa Siuki ana afei Kwame Efum ana sexy journalist Jumadi ne ye den DLFM na ye ukuada enti omoba no edin ne doso ene nkoma no so be ya frafra bibia be ye de pa ofia ha no na meboa radio no wa na ye den wana atoy na Adwoa tena se anya wo de Jumadi na aka ne nyina na ye jai ma ye ofia na ye de ye nya ho adwuma fa ne mla ne ma ne nkona na Adwoa ne mla ne ye den
Achire muhima, enfifi muhima, radio mu ya santua, enkecha hima, achire muhima, Michael Jackson. Papa no. Say no, hwan na beka. Hwan na beka papa no. So valid. No beka ne say dey. Papa no. Pa to pa. Pa to pa ananya sa. Eno ano no. Papa no. Edika se wona ye de asi, ye ma munyina mo ene tia. Adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina koko yade. Sisi yade, amama nya yem timotete womono. Yedro no. Manumbi, amama de me hon. Give us core capsules. Mrs. Simoye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusuemu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules. Nom dia na enije ni ahoden no wa brudo Give us P capsules meme wadi ifiedu watwede kronkwan na efa Give us core capsules apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho e wo drosto bia motufonko Give us Herbal Center Teshi Mobile and Teshi Adriami phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atom Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. And you won't hear passengers gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. An ye demo ampa. They say there, edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Adujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayarisano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Nin send be 2 months and 8 years canon. Connection na and shedam koye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo ba de kro wo ba do kro wo ba do kro ya ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no and na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Hey Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Tisese de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenu anya kama. Pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na na ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de efa wo mnimu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsupa pani. Anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa. Na. Kwame, send ya kosu ye kanono. Le say it wan mebusu ya for de mama musu papa. Lumba ensupa. Nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Dodo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia demu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no e de breye yo nsuo nie. Nsu ale Lumba ensupa. Sene adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma Nhyiraba or Agyei. The Sainty on friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa ehu ensembia dia. Waiting ya your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akadia nyina ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Agyei Sikapa atum. If you